Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat banang jan kisngi, hakaba ki nong snong kajala, kensami ban net vote, ban jet mai ye ki MP, katnat jong sarkar jala ke bakmi ki kam ba penyan election ro, kadang yai beteng ban net yalap sekipai ba, ban penrong kerteng hakatop kerteng tap vote, kam tami kitu kisamla ki badang sudap kat prasnam karta. Sibenta nang ni jinglet yalam, dang haka art pau terek mentau benai leber araja kat kendairu, la pelong ye ni jinglet yawer penrong kerteng da kita masa ba per ban kringi kisamla ya kabala pelong hakendai lat Shillong. Hakani kerensan kiriu don sab ki lapan bernya ya kinong isimenta di kijing leka per haloran san kom kijing leka drama kijing ruai bat kijing shan. Hakani kejelang penkot no ya kini kerensan pat laidon langru u chief electoral officer kejela u ba Frederick Roy Karkengor IS bat kiwe di ki officer sarkar. We the citizens of India having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by consideration of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Trending well. I recently got a medal for this dance competition. What are you up to? I've decided to make this world better. For me? Got some superpowers? Yeah, man. I'll go to vote. I'll make a difference. Use my right in the right way. Balik you pergi di kita. Bakit siyang hadorba? Dakam yung tengah derbar. Ban mikmat mata jumpai ba? Ikman ipai pak. Oh. Itu sih. Ban Syakri dah benta jumpai ba? Syakri? Makin Syakri ne? Makin hambur ne? Kamdai kamta. Kalau kumni ke? Noet, batai lam sih. Ada kalau kamta kasyang hanga barapi bangi kipai ba? Setu ya? Kawan. Kata lah inang banji. Oh. Abaklah gaji. Pasya tombor ong samlah. Kalau kumni
mentang am abang li banjir I kertong kita kam banjir I kertong kita start bat kita siampang tu ndai berjit mata madai berjit teng ha jit I kertong bersuya penbi dia pisah penbi rakyat kap ni dah mentah lagi jit gitu dai kemut lakut ke jela ke jongi bat manga ma pikum ki pai ba bat kawai bakam kongsan di kertong ke di kertong di balen jeladi dah benta jumpa ba ya sai Tak temut. oh namar kenapa padang ni sakmat diam manga ma pi bagi pai ba baru abangin jit ki no mai kmat jit kita ki kertong ki bastar ki basiampang bat ki balen jeladi dah benta jumpa ba ya sai Kedai ba. Ngelasai. Jadi kita ke longsan mansan sinsyar sakayeng darbar thawai badai yang ibat jid ki longs kita ki nong mikman ki bastan ki basyampang bat balen yeladir mata jumpai ba bitip sakawai election commission dak la persuk siapa parapi menta am habri tiap vote dai no kam shoot fi ban yang lain kam tam teng ban yang tiap vote ban yang lain kam tang bai kwai lalu arpo lai po tengka menta syong nai yang PTB kling tiar sai dan ulatip dah ke download ya ke queue management apa napo ke Google Play Store apa ke mobile ke jongpi dah ke pasu SMS dah ke epic number ke jongpi bila tiap ba ulan udang jerong ni ulan lengkon pitiuk ru ba labdang bun beriau ni la duna ha dak ha ke jing bun beriau yang ulan good no ke port phone du thapun no dak tang alin na yang asir ham ba thapun du no di pentapan yang juga election commission juga India kalau pensuk hadu kata-kata di kemta kalau ke jikerpat di pergi baiba ke bias ngau ikani ke jik berbenar ke port lembag ke tiar jik persawa mentah-mentah bila ban download no dan disibet ke syong api supaya download ke queue management aki mobile ki jongpi lengba na ke Google Play Store mentah-mentah hi la disibet la syai Akersan. Di nata. Nadi miawar sih kum ni Kawan nanti na muda wan ti jing thiet. oh kau tak tidak tampak mempunyai jam sudah Nang ngamut lek no siang ni. Tak sendom tak. Tak. Nanti kemudian siapkan ini perlok. Ini kemudian baik jam-jam mian. Di ke. Saya perlu nampak je merok ni. Kang yom ke man pai. Oh, bagi lihat dia orang dah sini ni. Nanti tak perlok. Sang sepat tengkalos. Betul kan melos? Betul. Ya, ro kampung sniu. Tok ro klem gulom. Meh kabar tayu ni. Sis meh. Baru beli ni. Asyik banyak meh kum ni apa? Dah misu lak ni tang ke tok tim. Beli kum ta? Meh lah melihat tu meh ni kum do. Ma meh le tu meh su. Sis meh. Dia nak ni mah. Ele dapat ni mah. Saya li. Oh, ni mah. Beli meh. Smart Jawa mu ni. Palat ni dah. Beli ni. Ustaz pun ni ru. Ni gelak ju di kum ni. Kesemaja apa saman miat meh. Palat ni teh. Sis. Udah judi kiat. Udi bidirect kena kejendam tak ada wasma. Ni ada di kiat, ada di jendam ru am. Tadi pisah lajong tu meh. Mana imam meh. Tom betul. Di ru tom ni minyak hangi. Tuan bini berperkatat meh kamet kepak dengan dia. Oh bakal itu kamen jong ah, bakal le. Mimi iya dia. Balai. Kat ni lah saw khidmat kat ni lah at kamet kepak mimi tu. Kat ni je pom beler he bam sama ki kman. Terus kena be syata be. No, men orang ni bisa lah jong. Okey. Ikong bi dah wan pan tengok bayram bai ding jong me. Benar bai wan pan. Menai keli ngai yong si. Kersan. Si me. Oh, kersan. Siapa tahu lawan? Kersan, sim ke dia? Woi. Katu me phabok ma me mana mestap hanga. Oh, fi mudok kertek kersan tangah si. Te, Je bibi bakla. si bakala tu ai tang pisah kan me. Je bibi. Kertek bi ne. Me sulat me tang ka DA. Benar ko. Menuman kasni. Si bila syukran pi lai. Kiam sia kan si ber ki. Ai tang pisah. Ni pisah. Ang nang sabay ni ang sudi ai bitin nang ju ai pisah te ngas ngau ni la jong la tang kong. Ah, bater kong tes le na berulin. Balai. Wow, bater wa pisah dawa pisah nanga. Ke, bapidi man kasni pan pikam siau. Wow, taki sia kena syaki ni. Dalo dang los. Pim ai ka pisah nga tapa ai pi ang palat dali leiro. Tok ki sia keren. Melong kakiat ru misu di meh. Dei me. Palat meh te. Me katu ka beriu kum tu bain. Ada ni meh. Tengah ketok tim lu asyul los ka pisah asyul simram pathar mi kibrio tu ni. Dei, kebapan biang mangaru em. Tu becek bau-bau me gitu. Me malai Loh. Ada Pak Kersan. Ale, Pak Lam. Dia yun ni. Si yang kai pengap ini pelok ni apa kedai lapi. Nah, tapi mana? Yang kain ni. Hoi.
Ding bos. Bos ni. Bos. Melila palang bos. Mana sih lo? Gimana itu? Ngati ngarang suan mentai na DC office ngarawan ban register kerteng ini para dia banyo eping. Ipik? Oo, ipik. Ipik yung kata. Iping sige eping. Ipik. Memtim ipik. Iya. Ipik tu mentai usia mau di online. Kata. Masuk ke Masuk ko. Eping tiga tiga tu ke electoral photo identity card kan ketua. Oh, balik yung kata ka identity ka. Kumni labiang. Wah, ketua ketika badan kamera nak benta ban mentali lazan ke por election khawai terik banyo ban vote ban jit ekonomi khmat kisongi. Oo. Minti may kami kma. Memtim minum ikmat. Iya mah. Kinong mikmat kita pergi bami tangga kebak. Kibam cumi sentur. Oh. Kinong mikmat. Ekonomi khmat ni itu ke MLA, ke MDC kan mentali khawai terik ugnai April haban jit ke MP itu di ekonomi khmat dong. Badan khmat dia ke Shillong constituency. Klub kita orang ibiang. Ini you. Oh, ipik ini. Thì cần Nam đi bên ta. Sao phở với này? Không Nam. Walor ni Jakarta Nam pada netik ini para jongan ang sudah dak kapras Nam nak enroll lah hi. Thêm ni ran, South Coast Nam pada netik. Klub ipik lu ngabiang. Dia kali das ngap ke epic ru kadan kam ke peni ke identity zong hi kum nok sok nong dari India. Oh, kata senang ngelasong ini kamu ngapadai dong ini. Kita kan tu nama ke government mereka itu ni hi. Kemudian pat long officially kan nok sok nong dari India. Apa itu tak government? Lah itu ibe ipala biang. Wow. Tadi kamu sebut di hambat lagi lagi kau nak apply di bapun kita dan kam epic ang. Dari pimpinan yang ini kamu mentoy. Oh dari kualit seluruh kamu kali dengan identity. Dengan pergi ke identity kamu, maaf kita apply pasport dan kami ke epic. Pasport. Ya dah kena lupa itu. Pikiran kai maaf ni. Tahu kali ke epic tu mah, tadi ke badan kam nak bentuk pun kiskin. Buat ke MHIS mah. Meghalaya Health Insurance Oh, betul. Buat ke ration card dan kam epic. Ration card. Dia Sampai tu lebih. Dan mir pertas nong nampak senong ya. Lalu kami ngapa mesti buat ration card ration. Kau selai ayu. Kata hari nama PP dan kumpul dengan ration card. PP tak nam. Ini kami sampai orang ration card. Kamu dah ada pun kan kami. Kamu PP lah pam dulu. Dulu itu dulu siap try bah. Pam dukel, pam du pan ru kadang gitu. Boleh. Pan dulu boleh ayu. Pan kaluru kadang. Oh, ipik. Jadi. Lama PP kan ya tu. Kini ke epic lu kadang kam nak bentar pun isi mentoy. Kamu ada PP dan epic ni film mana? Ingat don. Mana tebut mana bunai. Apakah election ke di sisi Tanzania kamu di tebut mana benar? Di babi percaya meri lok percaya. Abang mana kini kan nang sudah tebam di siam. La sambra ngan tebam pi kam dia mana bunai. Ada ya? Kata kaham nama budi ujung senam kan MP dan MDC. Seperti ada. Sisa kasi kamu dari sisi Tanzania. Ladang idon ke epic, kapini bagi idon ke board. Bagi jit lagi nong nikmat, kita beri untuk play. Banyak yang kapur, kam ipik. Dia kan ini ke epic kapini bagi idon ke board kan, ke penyempower kan yang ini beri. Bagi jit lagi nong nikmat, kita beri untuk play kan. Bagi beri je kali bazat pun beri. Beri untuk play. Election, ijek bendreu, beri untuk play sudah. Ada election pak, terliwat profes. Katalah. Dia lagi. Kata nama ko timdan efek te gumnu pinyo banji itu kita ino ha betul betul play la tidak dilayo kan benar kami tu ha. Dalam timdan efek ko kaman to bi pat kita buat nama. Kita hima kayak gitu ngapian mensuang na tabut, na tabut. Pia ko hata mata hibiter. Constitution ini. Apa itu? Kalau kumju, ya pi mensuaya dia. Mensuaya tabut di balik paper. Talk kerteng ikut setiap waktu sendok. Macam donation betul. Tahu, macam donation betul. Perintah lah penangkap dengan mesin. Hitip dengan mesin. Jangan ni mesin aja. Dengan mesin takut. Kapten mesin sultan. Dekat EVM. Oh, EVM nak kata. Electronic voting machine. Balik pula kata. Electronic voting machine apa yang patut ni? Tahu ni penangkap mobile ni. Oh, mobile penangkap lagi ke? Tahu pilih apa? Sebab apa? Si mobile nak kerja pergi gudang atau ke mobile pergi gudang.
Kakul dia tu kami kau yang kita mudah lah mikir. Artinya ni tiga buttons ni. EVM lu kasi ni sedih sini ke side dan ki buttons, sini ke side dan ke kerteng jong ikan diri ke party bagi yang ke symbol untuk ke party. Sebab biku anjir dan ikan diri dia, press itu button persatukan diri dia. Angon tak kesuk ha? Masuk deh. Dia Kemana Pak ketuka visitat? oh iya sebentar lah dan sebagai ke mesin penjual dekat pat ketika EVM ke VVPAT. Kita VVPAT. Silap mesin ke tu? Betul dia. Udah bang. Bukan gadot. Mana kiri kai tham team ni saya sabit ki ke sabit tu ki bukan perlu terus. Sebab kini ke VVPAT ketika voter verified paper audit trial. Kini ke VVPAT kita hampir mana? VVPAT bang bang VVPAT. Terpercaya sih udah hendak. Oh iya. Kalau kita kata ko Philippines ni kalau berpenting kena ya ke vote jemnya pamila jet hek itu potong bat ya ke sembal ke bang yang kalau betek Kota. Kalau banyak mana ada kopi Star Sport kerja 2000 di lembar apa awak TV ke Star Sport. kalau kota ni Masuk Dapat opinion ngap lah ni ngau opinion I nang ni EVM ni. Kan ni ke slip kan nang tu na VVPAT itu kertong I maka kerteng nang tu. Kan ni nang tu kan. Jangan ATM di kuat safety san spa hapras ni yang itu lagi number. Di nang tu pada dan sal. Ni ke slip dan ni ke pisar. Dari ni na. Kau kan kalau. Sabah dia mentah. Di partai Star mentah timur. Kan. Apa Sabah mentoi di bantai nama sendiri epic deh. Kita ni yang ladang ingin dan epic kemudian kita penduduk dan tak kahok ke jongi kumpul nong senong jong dari India. Kini kali kahok jongi baru ke jonga ke jongi lang baru pada nang dia. Dia kahok kepada air ke serkar India. Ladang ingin penon kami menurut kami. bukan jangan beri kahok. Hok kan you baduk nu basuk nu start nu biar dia baru kali kahok. Hoi. Pak Lam, nang long ni nam terasa pusing dan apa epic. ลองพากันอย่ามาขับพลัสเนมสุดรองกิชามันก็ปล่อยเต็กมาดูขับพลัสเนมสุดรองเล่นเงาะมาพี่เต้พอเลยให้กันทีละมันใน DC office กันมัน register กับแต่งทั้งตัวมาคงตาเพราะว่ากันมาคงตาทีกันนี่ก็อยากจุก ambassador พี่มันจดพี่ขับอยากbolero Scorpio ได้กันทำไมเนาะไอ้จึงว่าจะขับพี่นางอยากจุยจุกไปดังทางเคลแต่กันเราต้องอีพิกพิมดันพี่นี่พิมพ์เป็นอยู่ครับพี่ได้ย่อมลังโรงเรียนมันเนี่ยพี่ดันลังเนี่ยจะกลับเป็นใช่yang nanti nonton nasi ibu susi terkadang di sekarang saya orang ini mau panggil We're here at the center of Shillong at Kendai Lat to dedicate this 3D installation which has been installed here, which will be a visible and a potent reminder of your rights as citizens. Remember that not voting is not a protest, but it's actually a surrender of your rights. So if you don't vote, it's not that you are protesting, but you are actually surrendering your rights. So come 11th of April, please remember that you are the most powerful person on the 11th of April, because by the single touch of a button on the EVM machine, you can change your destiny and change the whole destiny of the state, and you can also mold a better future, because you have the power in your hands to cast the ballot to bring about change, or maybe be the voice. Give voice to your concerns, give voice to your hope. So this button that you will press is basically a sign. It's a symbol. It's a very symbolic gesture, whereby you hold the power in your hands literally. So kindly come forward on the 11th of April and go to the polling stations. It only takes not more than half an hour for you to vote. After that you can take off for the day, but for that half an hour please do come to vote. Just like on a Sunday, maybe you'd like to go to church, spend time in church for 2 hours, or on Friday you go to a mosque, or on any other day you go to a temple, you spend some time. So in the polling station also, this is the temple of democracy. Spend some time, maybe half an hour or so, and then after that you would have done your part for your state and for your country. So this evening today we dedicate this 3D installations, which are colorful and very potent reminders to remind you that
no voter is to be left behind. The Election Commission calls for elections which are free, fair, credible and inclusive. So by inclusive, we mean that all categories of people, young and old, the people with disabilities should all come together to celebrate in this, which is the greatest national festival which we have, what the Election Commission calls Desh Ka Maha Tyohar, which means basically the biggest festival, the biggest democratic festival, because India is the largest democracy. And in the Khas Hills, we've always known democracy since time immemorial. So it's time for you to engage yourself with the democratic process, and all these activities that have been arranged this evening and also this 3D installation is but one more chapter in that effort to engage with the voter, to connect the citizen to his government, to connect him to the greater polity. So thank you very much, good evening, and once again, happy voting on April 11th.